Lakini Yesu Kristo alipokufa msalabani, tunaona ya kwamba yeye kama dhabihu ya mwisho, sisi hatujazingatia hiyo. Sasa hivi ni nini tunayoona, wasikizaji wangu? Wakati tunapoenda kanisani, tumesema kwamba haijalishi vazi yako, haijalishi cheo chako katika nyumba ya Bwana, haijalishi cheo chako katika jamii, Bwana anatuvumilia katika uovu wetu. Biblia inatuambia kwamba sisi sote tumetenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa Bwana. Asubuhi ya leo katika kitabu cha Warumi 6:23, je, tulijua ya kwamba Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, ya kwamba kuna mauti, na haya mauti ndio mshahara tutakaopata ikiwa hatutatubu na ikiwa hatutatumia hii neema ambayo Mungu ametupatia ya kutuvumilia na kutupatia dirisha angalau tuweze kuleta toba. Si kwamba Mungu hajui, si kwamba lolote unalolifanya Mungu hakuelewi. Mungu anakujua vizuri. Asubuhi ya leo ni nini tunapowazia wakati tunapoona sasa hivi unabii unapokuja kukamilika katika kitabu cha Mathayo sura 24, ya kwamba tunaona sasa hivi angalau katika Biblia imetuambia kwamba tutakapoona hizo ishara za mwisho, tunaona mitetemeko ya ardhi, tunaona njaa na vita na matetezi ya vita kote kote. Tunaweza chukulia mfano wa vita dhidi ya Israeli, dhidi ya Hamas na Israeli. Vilianza vita kama vita vile vya kawaida, vikawa tu ni vita dhidi ya Israeli na Gaza. Vita dhidi ya Israeli na Gaza zikaendelea, zikasambaa, zikaenda kwa Iran, ikawa ni Israeli na Iran. Tukaona Urusi na hata Ukraine wakipigana vita, tukaona kwamba hizo ni nchi za ughaibuni huko, hizo ni wazungu wanaopigana huko ng'ambo. Tukaona ya kwamba hata hivyo vita vimeenea. Hivi majuzi tunavyofuatilia hivyo vita, tunaona ile matokeo yake na athari zake, jinsi vile Amerika imeingilia katika hivyo vita. Tunavyoona hivyo vita, wanadamu ambao tunakaa chini ya dunia ya jua, na kisha tunasoma kitabu cha Mathayo sura ya 24. Je, ni nini inakuja katika mawazo yetu? Je, tutaendelea tu katika dhambi? Tutaendelea tu katika hali ya kujitetea? Wewe umejiweka hapo kwamba unajitetea, na wakati huu, wakati hivi vita vinavyoendelea, je, hatujui ni nini kinachofuata? Manake wakati hivi vita vinavyoendelea, tunaona uchumi umezoroteka. Tumeanza kuinua vidole na lawama dhidi ya watawala wa nchi. Tunasema kwamba labda president si mzuri, labda huyu hafai. Je, tukiingia katika nyanja za kiroho na tusome Biblia vilindini tupate kuielewa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, je, tunawaona wale farasi wanne wakiwa wameachiliwa, wale farasi wa kijani kibichi na yule farasi mwekundu ambaye ni farasi wa mauti. Kuna umwagikaji wa damu kote kote, mauaji yamesambaa kote kote, kuna mitetemeko ya ardhi, kuna njaa na matetezi ya vita, kuna vita ambavyo vimeenea na vimesambaa kote kote. Je, ni nini tunawazia? Je, wakati tunapotazama katika vyombo vya habari, najua kwamba tunafuatilia kabisa, hata wakati huo kiongozi wa Iran alipouawa, tunaona kwamba aliuawa ndivyo. Na je, sisi tunachukulia hii katika nyanja ya kiroho? Je, tunaichukulia vipi? Hatuoni kama unabii unatimia? Hatuoni kama uvumilivu wa Mungu unafika mwisho, ya kwamba hii neema tunayoifanyia mizaa imefikia mwisho? Karibu tu hivi karibuni tu neema inafika mwisho tusipotubu. Wasikizaji wangu, asubuhi ya leo ghadhabu ya Bwana iko pamoja nasi. Wakati tunapoona magonjwa, tunaona vita, tunaona njaa, tunaona ukame, hii yafaa itudhihirishie ya kwamba ni vile tu Mungu anatuvumilia, anatumia hizo ishara